Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi haba ajeng kren ha kejing lang hadin jong kadar ban mang tengka halor kejing poi sha umau jam bakhadu mendagasni ula ong bakat ba ngidang yale ban paikmat bahasa kerukom sensyar khadar kata kanang pensuk ban penpoi ya kathong ban poi sha umau jam bakhadu Habela gavi Menteri Rang Badu Keri unsa pelat ya kepisa installment ke bakhatlai ke basyongdor hadu khanrio haja pras pak lor tingka hapok ke Perdhan Menteri Kisan Samman Yojana keban ajing mentoi ya prak lor kinongrap hakeri Palat sau-pusau na kasispa kinong thep vote kilawan banya shimbenta hagajing thep vote ha Meghalaya tat hadu kapor shibaji no paisni bat san pupra point nyosan na kasispa ha Nagaland. Kayeng bisa Delhi High Court mendagasni kala kershan ya kejinglong shisha jongka Agnipat Military Recruitment Scheme. Maharashtra Menteri Kasoka Pedeng Kabakmi ya Ketenat Women and Child Development and Minority Affairs ka Smriti Zubin Irani kalaple ya gajingya lang ba arsngi jong ka Women 20 Inception Meeting mendagasni ha Chhatrapati Sambhaji Nagar.